Ni wirigiro gwakwa murithiria wa Meru TV uri na Njumai Ndongi hire tariki 13 mweri wa gatandatu mwaka ni 2025 kanko atweni kire nteto cia Meru TV muthenya bita wa Tilimbabu na mbeto ni ritikire antu kuwatanira na kutethia barabati uciumba nikenda gutira utibobotu wa nyuma kiwiti na mbere miarie Rituniel J Makena ururutangu bisine ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara hakia nabia kurebia musanda ntura ya Nkururu wandi ya Midero yaboto kumedhoni mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo. Mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara na urokuromba giti kia ngavana mwankani wa 2027 nonekanite gutamburukia njara yake ya gutethia mwanga ntura ya Nkururu ireri wandi ya Midero na gutethia muci wa Ireri Mwambiora egitwa gitangachwa kiendaga utethio nontu we arijaga mikwanjire ta irio bia muthenya amwe na biotugo amwe na kuria biugwa bireta chai ya rukiri. Gwetukira mitandao ni tuonire news in story ya Ireri na mheshimiwa ni atachirwo ni story iu na mbera niona timu ya Midero ni agututuma na ugoka kuona Mr. Ireri na tuguka twamona ngugwa ndina gikeno ni mheshimiwa Gitonga Murugara mujumbe wa Tharaka no ntu bwa gutwetikia agwegua kiriro kira ki Midero ntula itagwa Nkururu kia Ireri Mwambia no ntu bwa kana kalemetwa kuthi skulu kala nuntu bwa kwaga gya kuria na maisha maye marare karaga mheshimiwa gwa ni kwenda gutachi nkole yae gambuto ya Murugara kuma Midero itongoreretwe na Joy Makena Ireri nkunia cheirio mwanya ukumuretera musere gakunia bele ya mutu ankima ndengo gakunia ndoloko gakunia mboso gakunia mbemba tukumuretera nkunia 50 kgs nchogo kwe all those drive serious to kumuretera jiona gionto kira gitongithiti Ireri anene na gutigara kitharimaga Gitonga Murugara ara ugite gukurukira irio bibi bia Murugara tichokera kuria mikwaje na biugwa bireta irio kairi ningucokia ngaro nontu bwa mheshimiwa Gitonga Murugara nontu bwa gukonjola guoko gwake ungiroma thiini wa maandiko yani maugaga yani muntu uria ukonjolaga njala yani njala igwite coka goderi Ngai ni amirathimага Gitonga Murugara ni thank you gucoka kurijaga mikwaje na igwa nijio ndarijaga ndaunaga kamote katika jinkuluka kwa kamwe nkenyora kienywa nkanankira mwana mukwaje yani ngasamula tukare ngaruga na karigo betwe kiruto kiri community gutigagire gutethia antu tababarira bari nturani mwana kinya atongoria bangi kurombo gukobia bura Murugara kurutha na gutethia muci uyu nkuruki ningu appeal antu bawendi mwega bendele guka kumuraitha na thank you muno mheshimiwa Gitonga nuntu bwa kwigwa ina nkole ya kunenkanira na kwejana nuntu actually ukuona untu no twikire touch ni uno abanga guka kumutethia na tio twe team yaku ya Midero ward mara twabanga kuleta antu mo bora tutumite na Mr. Ireri agwa appreciate a big way na tio twe antu twe kariba Midero tugukenera act of maseu alotha community na ya Midero ni nguga tukwatanire tutetherieni antu tababa tuturanagia maturani twina giko kiatha muntu urengi wona atigiritwe nyumo kumugwata njara kenda onagwe agukinyira guuri mheshimiwa Ngai arogutethia ni tukwenda antu ta mheshimiwa nontu tukona antu bangi baire bathatu bakurutawira toyo mheshimiwa kurutha at least antu bagatwika bagukirira kiripotera Meru TV kuma ntura ya Nkururu ndeni ya wandi ya Midero mbita Murimi wa Mbogo. Ibaya sana Murimi wa Mbogo na nto baribotu na njira inkinyaniro tutana mbere na nteto cietu akariba na ari wandine ya Kirwa na ari buri nibona nite kurea kwaniro koni budget ya mwaka ya 2025-2026 bakiwa itina uguni kire arimi na maskuru arba wetembese reite ngini seweka tongoria boya kulukini bakule thirikari kurwa na unkumania nikenda kubaniria murio ya kurea tax itogutaga tukona budget ye ne nenkeri mantu ja maingi na nteto ira ikunenkero nyingi inteto ira ibateria kwethira no chiendere itetengeri mbecha the renovation of the parliament, renovation of the state house, renovation of mantu jaja na rira kwe mwananchi wenthe guru naja ukurira ja utukurira na no tuba compensation ikinya bira bigwenya ngwe nyomo ere tukona allocation ye wete ko setra kire compensation ya mwananchi wa kawaida ire setra ke mantu jara bagwita kuthithia
parliament yoteke ina kyo mono the thoki mono tugete itomba ikari ole kari state house the thoki mono ende mwananchi oyo nthiguru kakumia ito kuona thirikari ne kuthiuruka ikiwa geko empower the mwananchi lakini betu rote mbeche irio cha kuthithia development kire mwananchi oyo nthiguru na ne kakurira barabara cietu na ndika irathukire maskuru jetu jete komba kuona facilities na ndika thirikari ramberia gua kinya tukatu na cost sharing in the education sector na ndin kuona tukona kama mwananchi akiumiaga na budget yetu favor mwananchi on thiguru favor mtora ureguru na ara no toibo bakwithithire mantu jao budget ba gutithire Kenya bate kuthia chichi yao chichi yetu barithia chichi yao bongwa mwananchi wa kawaida oteke agoteta karako buru economy e Kenya e bariwa ge kurai ge kubua lakini ge kuthuka no ndore un taxpayer ngamberia kuthwa ke renovate aga parliament yango renovate anga state house ka state house mete kora ku ka mete kora ku oro te kokara ku I president parliament I abunge bau babo tora bururu na baya mashinani ote maendeleo otembi mbati boko ko bakwithire manto jao so mbanje diba kodithia chiawa ya uyo mbanje dite toteria buru mwananchi wa kawaida ichiao bongwa na mbuga ida na family chiao ntomba komenya na nte kokera ankiugo ende MPs ba sarap na nyathirika ni sarap kidogo egetegeo ni nyoma manto ya MPs ba gutokuru commission sira ba koruginya parliament imwe eto mission yo eto toteria kabisa so mbanje dine gothoma wa ende oturera ndithi kinya the one nyantu kwemo nditika mbanje thingwa chia gitara ke bake chiare no igubuja ende inge chionde from the last regime na nya regime yo tore otego ya toteria ko buru na ntego wetegera mwananchi kwa winda agogera myaka eje ukan kuromba kiri utongeria bula kuma the national government mwaka kweja the county government corruption ne paved on na antu ba mitegere na ba inge ikutho biu biothe bikumba kutonyera mbeca ire ite gwita na njira ya agirite kethe tenders ichia floated in open manner na ite na corruption jawoni na mbeca ire nyingi ikomba gutengo skuru ondo skuru tole na thina oni kan koja nkariro mle yo njogu ntena gento ya gwita skuru mbanje tie skuru ekathongo mwe kabua ona maisha jako ja karabwega kolera kana nya kole mono kole ontuthuka are twende ka turege chukuru na chibitare idhicho viungo muhimu sana na nyore mi bobo igiungo muhimu sana gikatengerwa subsidy je batuleta je fertilizer Tutana mbere na ntosietu ngavana wa kaunti ya Meru mutumanto ithingia kerekire ndunga ya witi na mbere wondi ya mikindori na ikirete akari wirane ati mirandi yondere kwami kwamura ute doko nyingi ryo ya mulika ni siethirite kiromberwa wa mbesa ni mubunge mpuru wa bori na tukwite kuraya ikambereria wakwa amwana bona urite akari wita na mbere kwata atongoria bombaru nikenda bomba kubarutira ngwe mwandiki wetu wa Nteto Andans Muturia wa Thirinja niwe nasio bwina baba wenu bwina thirikari yenu ya county na bwina mheshimiwa okobojali munono bwendete sana no kwenda kutransform uturo bwanto bamulika national government no ntuoni to state house na waheshimiwa ba na jumbe beto tuena mheshimiwa General Mporo ka tulerie marumbere president akiromba thoko ya mulika na no ntu thoko era yekwo ni county na General Mporo na ero thoko ya mulika ni ministry ya housing ira ya PS Hinga ni yite wakwa lakini mbere na ingeiwe ya mbere national government yo twakira ira yekwo te county kaimbo ni kamwa locate mbecha itingi muno no ntu ni yite ko value yakwa to with improvement ira yita wa first aid na ngai na bwendete no ntu General akiromba thoko itwari ko na itwonere na twaigwa na twona gituleria president Maru kaba karingira General Rueloi kareria ikinya mukuru ugo witwa General no mwe wora osafite muno agitwa thirikari ya Meru county ira twene othai wabwena munda eka 31 borenda university iriku ya polytechnic kana university yongwa kana bio bionde bira biendene county bienda ira biebia
bia ngavana so ngogere tiere nikenda Meru University ya waka withaka bietu bitia toethira twina mata nyumba cietu cionana bakurara ana betu inya bategeta enara mutindo anchiru baukuma university ya ngwire tiere ya county government aiko waziri wa land so waziri kuambiriria Jumatatu ensure mbere oringire VC wa Meru University umurie steps kana stages ira mibango etigerie kethira ni na Ministry of Education kenda tomba gutethia kinya university kuthiata batu na tuturite nguwiye tukethira ikunenkanira kithaka kire university tubanenkere antu bamekindori ndendo bokaria nontu utongeria burande nabuo nebwe ngai atumire onya nde yonde ate Meru yena mutongeria antu bamekindori gore antu babonene mukuru njenero Meru nwenwe ora warache na mwathani nwenga iya tumere ambokeria njara na leo ntende kana ambokerua njenero ambokeria njara na lazima nde yonde ya umango o buen kareria kaimbo kareria imundo weto mundo weto ibana bankareria ke Meru na manjabu ya Meru aromba into kinya boape bote komea mteto ira Meru akwitha cia kiteta iranto ba constituency ya tiganya east aringa kinya soma soti gendo muona leo ganto bonde berwe bateria general nondo bo bwenda akaringa soma soti nende okiori imbi mogoro akoringa soma soti akawa monene barabara anga ya zangaze anga niete na nini koina thoko era na tureterete na itugwatanirite noe no waka lakini athiria waka anenkere kaimbo tumimanenji turi county government lakini thoko ya wia Mekindori ni general urombete president wa Nthiji. Tutana mbere na ndeto cietu hakari bajuri Meru iretongoretwo ni Linus Kadera ni baumurite na kuabo ni bawatanirite na njuri cia thukene na barabate kuthiatira mantu ya njuri ni kabakaritwa kiri njuri kulukene bwete njuri ni ya thiri na ni ya kuwatanithia anto bonde mukiri onkonja no ina ripoti mara na njuri tena njuri sawa kabisa kutongoria kwa njuri boro mikubu kesheria kikatiba ni akoroba njori nchake ya Meru batrimanete kianine ke mail 3 batongoretwo ni mukaririte wo Linus Kadera bakoyera atenjori ni watanirite na baraba kumera na kuwa atenjori ni thangalene bo ni ontobote bwa uma nabo kirinjori ni bawete ate kinyanja baba kweta bakiara semanto ya tibuye njori bakobebele ke nyumba yo ya njori na enderera bakenda kweya nika bakaumera na barombe nkome kirinjori kenda njori bete kederenge antobere ibele bawito cieta njori bageta kuthurana batirimana bakonga inya twana tutarathiria inya cukuru bakaewa bakaurwa njobi baeto ciethia kuruba njori kou anto bo bonde tukwathukana bo nturare bateke njori na tukubenga njorine ba problems na njori tayari ni tobete already problems yayo no ntwe kwa communicate baria barega gwitania na njori ira yitaga igege atuma gugu anto bo bakwathura nai na njori kinyo mundu ondu bawonde kinyo baba rugita bete kitagene bongo ini jamani obo ne kabe na tamaa ya kuwa ndongoza kama baba kuwa ima jamani orembe majamani ya sub county bange no ibale majamani bale mbare into byanto bengwa wau njori yo ke akolo kale into byanto wena kerumi kinyoba ukira kanku abo bonde indi jamani obibeye wondera dena njori le manjori dena na njori ye etena dena mundo we tarigaru agana rigaru ale tibo bu ale doanya ora ingilite te maro ya mainge na jobi mbige na kanga na bagi ibo ete kungilite genjori aeroport le
Kenya. Riu kiria kuruba ni bakuabo batongoretwe ni katiba ira yo bari nayo na kinya ni bathiataira ukilukira mantu yako ni utongoria nabo bate kwenda siasa kiri njuri ncheke ititikiria gikundi chochote kireta siasa ndene njuri kinywa thiroi mukuru njuri wenda kuringa siasa ukaringa siasa ome ya njuri ncheke kaurobe chau tutitikiria no an instrument is not a political instrument go kwenda kumara njuri ne na ya kanune kana siasa na kile batwe ito moro kam na de kana njuri irite ngwe njuri ne kenda njuri yeto yashimieka na kathera nawe tembere kuendelea kulita ngweke no ntubati tura Meru atongeria ba Meru bonde at whatever level bati tuyekete kathera no ntukathera ratibu mtomba ukira kwa kombua manto ya njuri ire aria bayo so antoba kuthwania kwebo bakethe njuri kana bakukara kwendo ice njuri ne njuri temya kurwa njuri ire kuthai njuri ebangirwe nerekera sheria oro kuthwania kuri tomba kuona itikikia chairman yo njuri kage kathiurunga ibo katiba guage batathoma katiba kiuma gigathero tiro kigeya ki mwembe ringi kikathiurunga ki Meru ingi no ntumiru ni nene Kiripotera Meru TV kuma kianine kinene kia maili 3 Igembe Central Beta Mukiri Onkonja Ibuya sana mukiri onkonja nonto bari botu nanto barabedera barina mawade Igembe batongoretu ni mutongori wo bwana Romano ibasumiriti na kuona ni kuria kwanirwa kuona ntote mtukinyo mori na mawade araiwete kilidrikari ya gavana Mutuma kolokene bote kinya budget ya mwaka yo itoko batevya yabato kumenyeto ni mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba ito kuona batu etwinya ni onto kwebuka mang'ombe muno werigirite ria inyo achaura ng'ombe nyonto kwa ito kuona mbanje ndiwere goro muno ito kuromba rais wetu aingilie ametegere kinya kitha na minister wa finance minister oyo karejirora muntu yao gutetheria muntu mucioke kuri bura rais yaomba weta mbere ai mwitegagia akamuthukiria nontu bwa mbere kuna kwi nyumba ngia umite na nwethera kenda kuthithukia acoka kirira kwa umbeca ini kwingia na antu bapinde birundi itokuona itukufinyilika muno nontu yonto elbwende ni raire itikweleka na antu ba disability itikwona nya bateona na bawita university kwa una iba itukuinywa manto education na mheshimiwa rais amenye muntu ake akuinya kithomo kana afya ethira akinya nthe yonthe nontu kana kamwe kaumba kuthoma katethia antu constituency yonthe. Tulisema kazi sitaonekana. Angalia mimi ni fundi lakini sina pesa, niko na watoto high school, sina pesa na nikiuliza ile kampuni nakuja kutujengea hapa, nikiuliza kazi nakosa, naambiwa ngojea tukifika ile kazi utaweza utafanya. Hata kazi ya ofisi ya kuandika sile bidhaa bimeletwa vya kampuni, siwezi nikapatiwa hiyo kazi. Naona mheshimiwa, ukijenga angalia wale map. Ukiniona niko na classes mimi nikipatiwa kazi ya kuandika nitaandika. Ngabana wetu Mutuma Reverend ito mucogeria ngatho nontu bwangu ira kurita lakini ruterwa pinda birundi ito lanete kabisa disability oto tukuonekana twitegerwa te kwa bondi ire wa county te kwa cash transfer te wasa anto torerwa nontu tuteno weso bakuri asaira kuri asa mwaka muntu pinda birundi na karita mbese yu aina twana twilea twina thina tukwenda kuria na kunywa wengo aina thina kwa itu kuromba gavana wetu atutegere ruterwa rosa twithire tugifaindika ai turi aira mbesa cia baraba te kuomba kenda baomba gutethwa ke afya na ito mucogeria ngatho nontu bwa cibitari ndogo itweta outpatient tukaewa ndawa lakini ito muromba ithire indirect kuma dispensary mwanka level 4 kutueke na utweta cibitari ndene county muntu opinda birundi atekuya kwa thina onto mwire oke yungo yukwona ni certificate ai neo ya kwona muntu disability tumbo tethuka nyakire appointment kuthithwa ethire tugiukumagua kuo twina mathina maingi na ito musupportete bwathi akuthithia lakini ito kuromba atutegere antu ba disability oteo tukuonekana kabisa yonto ende twina mwako juri ara
yo mwawa disabled center tukwenda gwaka mutipapa cio tuiketie barua na proposal mero igatuika ite succeed itukuromba gavana wetu kwa gwini yo kunene utwakire yo kenda tumba kwetha twina o ya kuthithaia into Vivian disability kenda kinya antu ba disability beta mbere utethuka kwa mantu ya ofisi ya gavana wetu wa Meru County kwina antu bara walemavu bombete kwithira bena thina ya mental disorder kana bena andu baba ingi bena thina ile samaringi kana epilepsy antu bara bethete bena thina muno na ibethete aciari bara barete thina nondu muciari arita antu eta kugura ndawa ira nondu atina mbeca ira batikura cio mutu isi awita kagurira mwana ora ndawa nikenda omba gwisa stain kenda omba kuria na omba mutia ara omba gwita akathira mwana ora wire kinya riko kana omba gwithira kinya kwire nondu gwithira atina ndawa woni nkiro omba ofisi ya gavana thai nondu gavana wetu mutuma ni nathikaira mantu ya walemavu yaraithirerwe na njira yagirite andu babenda ndawa itukoromba cibitari cionthe nondu cibitari cionthe iri under county government itukuria health centers cionthe ana bari bombe kwa identified kana muntu wothe wina thina ye ndawa ire ciumbe kuretwo cibitari iri baterie na ni otwekira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kayuri ni tharimo bya murungu mweninya bitawa Tiri Mbabo.